Danas putujemo kroz vreme i prisjećamo se jednog simbola švajcarske preciznosti i stila. Darville sat. U periodu posleratne obnove, kada su elegancija i funkcionalnost išle ruku pod ruku, Darville je stajao kao simbol pouzdanosti i kvaliteta. Nastao je u Švajcarskoj sredinom 20. veka i ubrzo je postao omiljen širom bivše Jugoslavije. Iako je bio švajcarski brend, predstavništvo mu je bilo u Trstu. Meki šopinga naroda i narodnosti bivše Jugoslavije. Tako su na mala vrata ušli na tržište na kojem su vladali ruski modeli i prodali preko 3 miliona satova. Do te cifre nisu slučajno stigli. Ulagali su mnogo u reklamu i nagradne igre. A strategija gdje su se zadovoljavali profitom od 10% učinili su cenu atraktivnom u odnosu na ostale konkurente. Nešto skuplji od ruskih, a znatno jeftiniji od premium švajcarskih brendova. Treba naglasiti da Darville nije bio proizvođač već sastavljač satova. Oni su vešto birali najbolje dobavljače i sklapali satove koji su odisali elegancijom uz potpis švajcarskog kvaliteta. Bili su odvažni i hrabri u odabiru dizajna kao i nekih jedinstvenih rješenja. Ovi satovi nisu bili samo instrument za merenje vremena. Bili su simbol društvenog statusa. Pažljivo izrađeni mehanički mehanizmi sa preciznošću koja je oduzimala dah. Za mnoge, Darville je bio porodični naslednik. Sat koji je prenosio priče i uspomene sa jedne generacije na drugu. Svaki Darville sat imao je svoj karakter. Njihovi mehanizmi su radili besprekorno, brojčanici su bili čisti, elegantni, a kućišta izrađena od kvalitetnog čelika. Svaki detalj je govorio o predanosti zanatu i umetnosti u malom. Darville nas podsjeća da sat nije samo merač vremena. To je priča o ljudima, trenucima i uspomenama na jednu zemlju koja više ne postoji. Za one koji su ih nosili, Darville je bio više od sata. A danas je podsjetnik na dane kada su stvari imale težinu, trajnost i karakter. On je simbol prošlih vremena, ali njegova priča i elegancija žive i danas, u svakom satu. U svakoj uspomeni. I u svakom pogledu na brojčanik. Neka vam satovi pokazuju što više vremena. Da što više uživate i čuvate dragocjene trenutke. Za još zanimljivih videa zapratite i lajkujte Sat i stil.